Vestina ubuzima uri kwirwamo mu rugo ntahari. Vestine na Dorcas aya ni amazina abiri yamenyekanye muri music industry mu Rwanda by'umwihariko mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Gusa uyu munsi sinje kuvuga aya mazina yombi nubwo kuyatandukanya bigoye, ariko kandi benshi batekereza ko yose aramye. Gusa nta kabuza kuko bose ari abavandimwe, yabishimye Vestina ndetse na Kamikazi Dorcas. Gusa kuri uyu munsi reka ngaruke kuri Ishimwe Vestine. Njyewe Ishimwe Vestina maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato wowe Odlaogo Edrissa umbera umugabo. Byatangiye byumvikana nk'ibihuha, gusa nyuma yaho byaje gushakirwa ibimenyetso birangira bibaye ukuri. Ku myaka 22 y'amavuko, Ishimwe Vestina akaba yaragiye mu murenge tariki 15 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2025 nk'uko icyemezo cy'uko umuntu yarashyingiranywe kibigaragaza. Bana natwe kugeza video irangiye, amakuru utasaga handitswe turayafite, kandi urike gukora subscribe tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nge nitwa Bazaza nguhaye ikaze. Ishimwe Vestine uyu yavutse tariki 2 Mata umwaka w'2003, avukira mu murenge wa Muhoza, abyarwa na Nizeyimana Mazimaka ndetse n'uzamukunda Elizabeth. Nk'uko bigaragara rero yashakanye n'umunya Burkina Faso witwa Idriss Ouedraogo. Uyu ni umugabo bigaragara ko yavutse mu mwaka w'1989. Nyinshi mu nkuru zacicikanaga ku mbuga nkoranyambaga zavugaga ko uyu mugabo yaba afite imyaka 42. Usukoze imibare neza wasanga afite imyaka 36. Fata 2025 ukurimo 1989 urasanga ari 36. Iyi akaba ariyo myaka uyu mugabo afite mu by'ukuri, ariko kandi bigaragara ko basezeraniye mu murenge wa Kinyankuko icyemezo cy'abashyingiranywe kibigaragaza. Nubwo amajwi n'amashusho bitari byemewe gufatwa, twagerageje kubashakira amashusho aza kuza gutuma ino nkuru yumvikana neza, kuko ni inkuru y'urukundo, ni inkuru y'umugisha. Gusa nanone kuri Vestina bitekerezwa ko gushaka umugabo umurusha imyaka isaga 20 ari icyemezo kitakorohera buri wese, ariko kandi urukundo rusumba byose. Urugo rwiza ntirugombera imyaka mike cyangwa myinshi. Gusa bivugwa ko uyu mugabo ari umunyamafaranga ukomeye, akaba yaramuhase urukundo rutavangiye. Bamwe babyishimiye, abandi birababaza bati kariyeri y'uyu mwana irarangiye, niki cyamwihutisha gutya bene aka kageni. Gusa ariko kandi ku basore ni isomo rikomeye, igikenewe atari imyaka, ahubwo imyaka ari imibare gusa. Hakenewe icyo ufite mu mufuka nicyo ukwiye kwiringira. Uyu munya Burkina Faso bivugwa ko ari umukire wakimaze, yakunze urutavangiye umukobwa uvukira i Musanze, nuko umuryango urabyemera. Gusa hari n'amakuru avuga ko yaratwite, bakagira bati nta kundi nyine nibibanire. Vestina akaba aririmbana na Dorcas. Ikindi bakaba barabavandimwe, bakaba bavuka i Musanze bose. Aba bakobwa bombi bavuka mu bana 6, abakobwa 4 n'abahungu 2. Uyishimwe Vestina arayinganya imyaka 22, no Dorcas Kamikazi baririmbana we niwe umukurikira mu nda y'ababyeyi be. Akaba yaravutse tariki 28 Kamena 2006. Aba bombi bavukiye i Musanze, bakaba bararimbaga muri korali y'abana i Musanze. Bamaze gukura bagiye muri korali Goshene y'i Musanze, ariko kandi batangiye kuririmba ku giti cyabo mu mwaka wa 2018. 2020 nibwo bahuye na Murindahabi Irene batangira gukorana. 2021 haje saga, papa wabo ashinja Irene kumwikira abana no kubayobora inzira itari nziza. Byabaye ikibazo gikomeye, imikoranire yabo na Irene izamo ikibazo. Gusa nyuma baje gusubirana, barakorana. Iri zina ryari rikunzwe, ryitezwe ko rizagera kuri. Gusa ntawamenya itangiriro cyangwa iherezo ry'ibintu, ariko Imana niyo ibizi yonyine. Nge nitwa Bazaza, iyi ni TV X Presents. Bara natwe buri munsi, ndabakunda cyane. Ciao ciao.